Nk'ibisanzwe mwongeye kwirirwa murakaza neza rero muri aya makuru ni mu gihe rero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo guverinoma yatangije ubukangurambaga bugamije gushishikariza abarwanyi b'umutwe wa FDLR baturuka mu Rwanda gushyira intwaro hasi ku bushake bwabo. Iki gikorwa rero kiri mu rwego rwo gushyira mu gikorwa amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ubukangurambaga bwatangijwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 31 Ukwakira 2025 iwarikare icyicaro cy'agateganyo cya diviziyo ya 34 y'ingabo za Congo. Tudatinze rero nabwo reka duhite tubagezaho aya makuru, izi breaking news zigezeho muri uyu mugoroba. Na makuru rero y'umunsi atangirira mu Misiri, aho perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yongeye gushinja mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame umugambi wo gucamo ibice igihugu cya Congo no kwigarurira agace k'iburasirazuba k'igihugu gakungahaye ku mutungo kamere. Mwijambo yavugiye rero imbere y'abanyekongo baba mu Misiri by'umwihariko i Cairo, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rufite imigambi y'intambara n'ubukoroni kandi ko rugamije gufata igice cy'iburasirazuba cya Congo kugira ngo rwigarurire umutungo kamere uhari, harimo amabuye y'agaciro n'ubutaka bwera. Yagize ati ibi migambi ye nuyo mu ntambara kandi igamije kwigarurira abandi. Intego ye ni ugucamo igihugu cyacu bice no kwiyomekaho agace k'iburasirazuba gafite umutungo kamere n'ubuhinzi. Perezida Tshisekedi rero yaganiriye n'abanyekongo baba mu Misiri, harimo abanyeshuri, abacuruzi, abakozi ndetse n'abasirikare bari mu myitozo. Agaruka rero ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, yasobanuye mu kiganiro byagiye bitangwa mu myaka ishize birimo ibya Nairobi, Urwanda, Doha ni Washington. Avuga ko iby'i Rwanda byananiranye kubera ko Perezida Kagame atabyitabiriye. Nubwo bimeze bityo, Tshisekedi yavuze ko igihugu cye gikomeje inzira ya diplomasi. Avuga ko Kinshasa yabashije guteza imbere igitekerezo mu muryango mpuzamahanga cyo gushyiraho ibihano ku Rwanda. Mu magambo yiwe yagize ati twabashije guteza imbere igitekerezo cyo gushyiraho ibihano ku Rwanda. Ibiganiro by'Idoha birakomeza mu cyumweru gitaha, hanyuma Washington ihamagare Perezida Kagame nanjye kugira ngo dusinye amasezerano yombi, aye Doha n'aya Washington. Nkuko yabitangaje rero, ibi byose bibaye mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati y'ingabo za leta zifatanyije n'amatsinda yitwaje intwaro yitwa Wazalendo n'inyeshyamba za M23. Leta ya Kinshasa n'umuryango w'abibumbye bashinja u Rwanda gushyigikira uwo mutwe, ibyo u Rwanda rero ruhakana kuva kera. Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi and subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Aya makuru turakomeza tuyabakurikiranire, hanyuma tuze ko yabagirizaho ku gihe. Buhereye rero ku barwanyi b'umutwe w'abanyarwanda witwaje intwaro Force Democratique de Libération du Rwanda FDLR umaze imyaka myinshi ukorera mu burasirazuba bwa Congo. Nkuko rero ingabo za Congo zibivuga, radio z'uturere zatangiye gusakaza ubutumwa bw'amahoro mu ndimi zaho, ndetse impapuro z'ubutumwa track cyangwa se zaratanzwe mu baturage kugira ngo ubutumwa bugere ku barwanyi ubwabo. Major Diodone rero Kasereka, umuvugizi wa diviziyo ya 34, yavuze ko iyi gahunda igamije guhagarika kumeneka kw'amaraso no kugarura amahoro arambye muri aka karere. Mu magambo yo yagize ati igihe kirageze cyo gushyira intwaro hasi no guhagarika imirwano. Abarwanyi bose ba FDLR bagomba kwishyikiriza MONUSCO kugira ngo batizwe mu gihugu cyabo u Rwanda, niko Major Kasereka yabitangaje mu makuru ye. Itsinda rero ryoherejwe n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC riyobowe na Lieutenant Colonel Tesi ryagiye gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Iri tsinda rero ryasabye amadini n'abayobozi b'inzego b'akarere iwarikare kugira uruhare mu gukangurira cyangwa se mu bukangurambaga kugira ngo bigere ku ntego.
Mu magambo yiwe naho yakomeje agira ati igihe rero kirageze ngo FDLR basubire iwabo mu Rwanda. Turasaba rero abapasiteri n'abayobozi b'inzego gusobanurira aba barwanyi ko bagomba gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza inzego z'umutekano nta maraso amenetse. Biracyashoboka. Lieutenant Colonel Stacey rero yabitangaje asaba n'abaturage kwitandukanya nabo barwanyi kugira ngo bamburwe intwaro ku bushake. Abarwanyi rero bazishyikiriza ku bushake bahawe amahirwe yo guhitamo hagati yo gusubira mu Rwanda cyangwa gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu aho bazajyanwa na MONUSCO. Ariko rero nyuma y'igihe cy'ubukangurambaga abatarabikora cyangwa se abataritaba ubwo butumwa bazafatwa ku ngufu n'ingabo za leta. Abarwanyi rero ba FDLR bakunze kugaragara mu bice bya Walikale, Masisi na Rucuru, turere tumaze igihe kirekire turangwamo imirwano n'umutekano muke.